Mangedla langa umnumzane lo welikhaya umnumzane welikhaya utele lo ngisokanqanti lo sokanqanti lo kusho ukuthi ngalamanye amagama unebanakabo lababili lona ngiyena lefanele aphume lona ekhaya ngoba lona usemkhathisini kanzi lo ngithunjana sala yena ekhaya lo Mangedla ke langa asho ukuthi ngalamanye amagama ngubabe ekhaya nohamba ayofuna tagila tebafana bakhe uyathi ukuthi umfana nasakhulile ngimnika lesi sengosana ngoba inkosana yami ngilona lekufanele aphume la khaya lo nasagila sakhe latawuthi nakavulile noma nakasendlini kagogo ubeka sona noma nakaphuma wavundiswa ngiyise ngaso wabusiselwa ngiyise lo ngisokanqanti lo shothi sokanqanti uyathi ukuthi mine ngimle ngisalako la ekhaya ngileni ngoba mine ngithatha imfundiso kubabe babe ufundzisa mine ngobe babe nasangekho emhlabeni sekusele mine ngosokanqanti akabangeni bafati bemnakabo yena uyathi ukuthi mine ngingubabe walakhaya labanakethu betakimba tobika letinkinga umndeni senze lendvodza leli isenze lendvodza leli alikapheleli ngoba kushoda mkhulu leyise wakhe takwakha likhaya angiva indzaba yakho siphinza simbingelele sivese Maswati sibingelele kulabathute nalabakhashane labasibukelako kulethi Tishumayelo Tisipho lokubingelela kongwane nguye lethumusa mukele sinelane lothi Tishumayelo leti yengwane desintu ingani inhloso lenkulu yeTishumayelo Tisipho ukwenta ukhumbule ukuthi thina esibubani siqhenya ngani inhloso lenye lenkulu yaleTishumayelo Tisipho ukhamela lwati kulesitukulwane lesita emva kwethu ngobe thine sitelwe ngetikhathi lapho khona bothi nawuthi uyambuta umuntu lomdzala ukuthi yegogo nisho ngani ukuthi emanti akangeni ekhaya uyawuva ngembama hlanekele yake yabuta into kumuntu lomdzala ufundiswa ngibani lokho uyambuta umuntu omdzala nakakutshele into usaneke unalesilonza sekubuta kokuthi gogo ungishayela ini ngoba mina ngifuna kwathi ukuthi emanti akangeni ngani ebusuku ungishayela ini kepha gogo ngoba mina lengumgcoka ngako ngifuna kwathi ukuthi le labantu babethu ke ngwane na ungababuka nyalo abasesilo loluhlobo lwethu lebelithiwa nghi nenhlanekela kumele yokhala lengaphandle laba sebayanceka ngoba sebe artificial intelligence laba sebayancengwa ngobe lucingo kubo akusesiyo nje igadget yekureceiver neyokubhala umlayeli sethi nento labatenta emicingweni tabo sekufuna sibanceke sibachazele sina sikhule bolikhalela libele lamali naye abona ukuthi kolona uyedzelela ke leso sikhathi abona ukuthi awuvele inkosi yami bengisensimini kushiye kulele kufanele kukhana lalese batalwa nyalo bantwana soyamncenga ukuthi akamunye umncenge umkhiphele lelibele na ungimame umncenge ukuthi akamunye akalati nalelibele ngoba sethi sebethi khotela
yashintsha impilo. Lo msoco thina lesiumunye ebeleni lamake lokushisa kwesifuba samake na umunya wathi singimunya leli ngoba ngiyalati ukuthi lona liba nelibisi lonyenti kwendlula leli abasakwati labetikotela. Ishumayelo tesintu ke tithi sale sibafundzisa sikhame sikhokhe. Mntwana nami itolo bekuthiwa emanti akangeni ekhaya ebusuku ngesizathu lesithi kwakhiwa likhaya. Bomakoti wabajwayeta ukuthi batakuya nje emfuleni noma ngangunini babuye nemanti ebusuku. Akusiwe emanti kuphela labawalandzele emfuleni. Emfuleni tinenginyo letenteka khona. Na Jesu ngalenye ilanga okwathi asemfuleni wathi khanza abhekene nesilingo langazange wahluleka kusibona ukuthi asithini. Wagcina sekathi awunathisi. Waphendula lokhu nini wathi nange manje. Manje inkinga thine nawe asidlelani. Ngoba wena ungukuthi mina ngikuthi. Wasuyabuya ubuya engqondweni yakhe soyakhumbula ukuthi hayi phela mina ngithunyiwe la emhlabeni wathi lalela. Ubeka ngame emanti ngawo wacelekile. Kanti inkulumo yakhe ekuqaleni beyithini? Beyithi awunginathise kusho ukuthini? Bekuvuke lokuba ngumuntu lomjulu. Asibekhamele labantu babethu bathi ukuthi ngalesintu sethu nalokudaleka komuntu wesilisa. Ngathi singeke ningive ngoba niyathanda kungivani. Niyathanda futhi umuntu akhuluma into lelula niyente ibe inkulu kanzi incane le. Ngithini nje nya? Ngithi ngekudaleka kwakhe umuntu wesilisa akagcini kusoma ganwe ngawe wena lo mganini. Noma ngakuthathi wena kwenda umfati akagcini ngawe. Lolo kwenda ukuthi angabe asakhuluma lembili lomunye akhulume abuye nganeno. Similo sakho wena la kuthethe noma similo sakho wena lathana akakunika lamagama wawaphendula wasumvetela similo thile so engeke. Uma ngihlanyela lo nginemuntu lekhaya. Uma wesedzele uyachiya wena umfati wamakangeke kanje. Yapa lokusalayo lobulwane bebuduna bulakuwe. Akusho ukuthi ngoba wasoma wena wamgana so ugcine ngawe nokusoma. Ngiko lokugcina kwakhe wentiwa ngiletento takho wena lofike kuye. Wafika nawe nalengcondo lethi hawu nami ngifunzile. Ngithi tiqitifike titama. Angincengi futhi. Salubuka lembili lapho khona impilo siya khona kuyo ukuthi egcineni kwawo konke kugcine ukuthi wena emkhathini labantu lababili. Lo wesilisa loganwayo nalo wesifazane lo sinama ngathi beki phasi ngiyagana. Live ligcine lithini? Kukhona leligcine limnikete inhlamba kulaba lababili. Ngasiphi isizathu ngoba vele likhaya alizange lakhiwa ngumuntu wesilisa lakhiwa ngumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane futhi lo wakha likhaya ngiko laba bayitolo. Bebangathathi nje noma ngangibani bambuyise ekhaya toba ngumfati. Bekubukwa into thite kulomuntu. Lona ngalu. Lona ngeke alu. Ishumayelo tesintu ke ngwane daloku ukuthi asibafundzise lo mliba lo yaphambili mfanami emanti akangeni ekhaya ngesizathu lesithini. Bekwanela ukuthi bomakoti abangayi emfuleni ebusuku ngoba ngaya emfuleni ebusuku kanti sekunelishende lakhe le. Yini kushende? Usho ukuthini? Bebathini bayitolo ngabo. Siyakhuluma ngawo ngalenye ilanga. Nathi awubona khona ukuthi le impilo yayitola ifana nale yalamu. Bebathi ukuthi nangaphuma amakoti ayale emfuleni ngenteka khanze lishende lakhe le. Hayi sesheli sakhe lishende lakhe lemfuleni. Lenye indlela lesimbamba ngayo lokuthi akangahambi isinombe kanjani. Akakhiwa emanti ebusuku. Kanti kwesibili laba bayitolo bebathi ukuthi phela emanti aze angena ekhaya esekukwaleli seketa nesinyama semfuyo. Yini isinyama semfuyo? Bufelokati. Yini bufelokati? Sinyama. Ngiko bafelokati nabayokhululwa tinzima. Bayale ngasemfuleni. Akhunyulele khona. Tishiso. Thatha umlotho ujike lapha emantini uhambe nalamanti. Agezwe lapha emfuleni. Lo mfula lageza kuwo lenga kini. Entasi la uyakhona bakhe emanti.
lesinyama ke salamanti zesinyama salomfula asifuni singene la khaya ngebumnyama leni ngoba emanti azangena sekukwalele sekeda nesinyama semfula kanti emanti angena likhanya la kusho ukuthini kusho ukuthi isinyama semfula sisele emfuleni usho bayidolo so uyakholwa ke lo mlibalo yaphambili ukuthi wo ngiko kuthiwa emanti akangeni ebusuku sengeke nami ngisawangenisa biyela nami ingwane emuva sikhumbule ukuthi sihlatiya sikhathi senkosi somhlobo sibuka eMaswati ngaleto dikhathi leti labeti inhlanhlalo ngoba eMaswati besahlukene bekasehlukene kanyenti bebakhona beSuthu akhona eMathoma bakhona beNguni akhona neMantulo akhona nemaEmbo Nguni sehlukene kanyenti sinhlanhlalo ngiko wathi nakafika somhlolo wathi ngeke ngibe ngihlaselana nebantu mina labathi sicela ungaphakamisa isikhali utekithi abete kimi batongitshela ukuthi bona babo bani bathini kimi teta tive kusomhlolo bafike bathi sicela ukuthi bika Nkosi sicela ukuthi bika Ngonyamanduna sine siyangena ngephasi kwelikhwapha lakho ukhumbule ukuthi ngaleso sikhathi leso somhlolo lakabekwa 1815 to 1836 seliqalile ligama lelithi Bayethe leliqale kubani leliqale enkosini Ngwane lobuse nga1750 to 1790 lekwathi nakubhidlika umfundi kufa Mhlophe abulawa yinsilo wathi Ngwane njengoba mina sengiphakamile sengidawuba inkosi kwase kuthiwa ngeke kube inkosi wena udaba ngibayethe ngoba soyawubusa nesilo lesihlanganiswe nemfundi njengoba sekulandwe nali yalikhehla la kaMasinga lelifikela shibanisa kahle Timbo kwase kuthiwa sekuphume eMakhwanati la khona ekushibanisa bakhonatela Timbo sekuyaba nesivesa kaMkhwanazi kube nesivesa kaShiba lekubantu banye la basuka kubani basuka kunaye indvodza lekhonile ukuthi ihlanganise nathi into lebethi ngeke enze ihlanganiso noma ngangibani kuthiwa kusukela lamhla ke wena songibayethe kusukela lamhla wena lento lo yentile kude indvodza lephilako lehamba ngetinyawo letimbili lemuntu lebe ingakhona kwenta lo ukhonile kuhlanganisa into letimbili letilwako takhona kuthobelana sewusilo kuthiwa ngibayethe nasomhlolo ke ungena sevele sekukhona lokho ukuthi kuyatiya biyela nami emuva kafishane singeke sena sitawubuka nje sishaya ihloko silingise logwaja isizathu lesithi siyawuvela isikhathi lapho khona siyawube sesibalufuthi sibe ngumnene sibuke le ndlela yabo labantu ingani somhlolo utalwa ngusomjalose Simelane lotalele uLojiba singakabobuki ke laba kaSimelane buya nami emuva ngoba ngeke ukhulume ngaSimelane nangabe wathi umlalo ungakakhulumi ngendlungulo yabo nganangu yalayaka Ndwandwe lofike watala inkosi yekuqala lefike yasimisa la sikhona khona thina namhla lesithi Ngwane 1750 to 1790 umntwana yaka lekungilanga ngoba thi Zwide kalanga lekusho ukuthi Zwide la bekahlupha bekatalwa ngilanga lo langa nguye lokhonile kwakha lesivese beNguni lesithi bakaNdwandwe bakaNdwandwe ke basive lesisuka eMagudu bathi thine sibasegudu Nkomo leti intsaba temagudu lotibona letlapha eceleni kwentsaba igodlwa intsaba letihlonishwako ngobe labantu labathi thine sibasegudu basho leti intsaba sibasegudu Nkomo leti inkomo ke tisho ini tisho ingcebo tisho imfuyo tisho kuhlelela lo langa ke uyawutala umntwana wakhe lekuthiwa Ngizwide kanzi imfihlo yalanga kwaba yini akusiye umntwana wakhe Zwide imfihlo yalanga ngumkakhe labekamthethe Ntombazi lotala Zwide le Zwide bana Ntombazi bathi nababusa kwase kuyabonakala ukuthi nembali
Zwide uyesatshwa kanti ukuqina kwaZwide kukunina uNtombazi. Libe kwathiwa ukuthi bekatshela indvodza lesidlakela noma ngayingola yakhe alingisa umgwami longagwamishetiko ulabo Thibeni athi awesifazane akhone kumele madvodza watshele emehlweni kusilalani angidlali nani lokhu ndakwenta ngenkani bakwenda lo langa wathi nakamthatha Ntombazi yena bekangadi ukuthi uthethe umuntu lotafike ngesilumbi achintshe the course of history ngoba silala sikhona khona namuhla indlela leyaphenjwa nguNtombazi. uNtombazi labeka ngayi emuva ngiko Ntombazi wakhona kubugobisa bukhosi bebakamthetho wasuka dingiswayo lapha akhona khona ebusuku bonke abantu balele 2 AM wavuka ebusuku udingiswayo netikhalti yakhe nemahawu akhe wangenela indlela wayongena ekhathi esibayeni saNtombazi lathi liphuma langa bamkhanza inhloko yakhe ilapha etule emahlahleni qedzile ngayo iNtombazi ngemafufunyane akhe wabona shakathi alifakwa la ngento engatsabuka aluyi lolibuyako yingako Shaka wabita asahlale phansi abukisise ukuthi angeke ngimkhone Zwide kumhlasela nangabe ngidawuthumela libutho liyawumhlasela kahlaseleke Zwide nangifuna kumhlasela kufuna ngilwe naye emoyeni ngawukhona ukuthi ngimhlasele la phansi nasesibukene ebuso nebuso imbala kwasina kukhwesha Ntombazi kwabe kukhweshe konke laba bandwandweke engwane siyabahlonipha thina. Number 1 sihlahla sethu sebukhosi lesisho lala sikhona khona sisime ngawo la yakandwandwe udala inkosi Ngwane nguthanzile Ndwandwe lodala inkosi Mswati wesibili 1840 to 1865 nguloma waNdwandwe lodele inkosi Sobhuza wesibili lebuse 1921 to 1982 akabiyetwana futhi lomawo kubena nukwase nazihlathi naseneleleni bonke bakandwandwe laba kandwandwe esinako kubethulela igqoko thineleni ngoba sibuka inzima labayidlalile sithi asikho sibongo na ubuka esihlahleni sebukhosi sethu lesifike satala emakhosi kwendlula sibongo sakandwandwe batele inkosi Ngwane ebuseka 1750 to 1790 babusa batala inkosi Mswati wesibili 1840 to 1865 batala inkosi Sobhuza wesibili lebuse ngeminyaka wa 1921 to 1982 laba kandwandwe eveni leMaswati behlukene kathathu bakhona labasenhla nelive zive samatsaba bakandwandwe bakhona labasentasi nelive zive sakancumayo bangolotsheni bakhona labasekhathi nelive zive samawewe sive sankamana bakamkhatsho ngiko bonke bathi sinesibenguni uyamkhanza ke umuntu wakandwandwe atele bantwana athi bakancumana bathathala abantu babo bathi bakamkhatsho nabo itolo bebethi inkinga nalo bebathi ukuthi vele uhamba kahle umkhanze umuntu awakamkhatshwa atele umntwana athi wakandwandwe lo mntwana ke lawo mntalo uyawusoka kwamkhatshwa laba itolo bebathi kungiko lo leni ngoba sibanye thina embambamba mabito nje la banelimi lwabo labe balukhuluma kulobukhosi babo baseGoli bathi uyaye Yesu mguni wami
wayeyeza bayayeyeza bayathefu abathi ngifuna kulala base ngifuna kuyaya ngikuthi awubeva nabathi bonga bathi nanatela bathi Ndwandwe ncumaye umkhatshwa wena washekudu amakude amabili enye ngezinkomo enye ngezimbuzi ngikabanhle ngikabayenkosi wena ungaqhayi umuntu ngibona bakuqhayayo ushide kayanga uyanga ibe yeya sister mabe yezikutayi umchakhambani kwamagude amabili kwashe magude bikeyana bafika njani bayeyeza nje umathanga abekalandzela tsatse wabo Tsandzile nompethu lo wathandwa ngemaswati bathi ukuthandile umshwathi hamba uyoyakheya yoyiwe yemashwayi hamba uyoyakheya kuyoyiwe yemashwayi ukhumbuye weye ungumguyi wayegudu uyayeyesha uyathifuya ngikhumbule phela Tsandzile sekameme Mswati abuka ukuthi ngeke ekhaya nyalo ubunemsimeto lo wentwako liyana litulu liyajuma netingungu tithi asekho tsine lathi khona zithi khweshele ebaleni liphakamisile liyatshengisa ukuthi nali liphakamisele kuseliyeta wathi Tsandzile wathi ngikhumbulile mina ekhaya wasuyamema umntwana bathi nali litulu liyana wentando njengoba liyana lelitulu wentando yini lela mhlane wakhe wathi ngikhumbule ekhaya ngaphuma lonke mina ngaya empty ngavaleliselwa kwathiwa sengihambe lonke kepha ngikhumbulile inhlitiyo isekhaya ngoba ngalesikhathi lesi ekhaya kusuke kunemsimetelo suke wentiwa yinkwana kusho bani kusho uTsandzile nompethu uthi ngikhumbulile mina ekhaya umeme Mswati wesibili uyawubekwa nga-1840 uyokhotha nga-1865 iyekeleni inkumbutelani nje letati khathi ngobe konke sokwaba lula nje kude umuntu lohlala phansi aqabanga ukuthi kubuyaphi kude umuntu lohlala phansi aqabanga ukuthi maye lokhu kuyinkulumo kude umuntu ohlala phansi acabanga ukuthi maye kunebantu labayihlanyela lento le bayihlanyela emhlabathini lovunzile wavunza yamila akafika Matsanga naye ususethi kuyashisa lentasi bambile phela Swidi sibaqolethe ikhothi zwa ngendaba naye uphuma wabheka le Soshangane naye uphuphuma wabheka le namhla bantu abaningi abathi kusina ukukhuluma ngasoshangane ukhuluma ngabantu bakaNdwandwe namhla abantu ukuthi na ukhuluma ngabantu baseMozambique behlukene kanyenti kepha kunebantu lababili lesihlale sibahlanganisa lesingabaqonzi ngokuthi labantu laba bakahlangani labo kunesive sasoshangane sitholakala eGazamkulu ngigasa lo gasa lesinayena la kango njengoba udabuyefa labanye nabaphuma ngesikhathi senqola kuthiwa sekuphuma gasa usho ukuthi kuphuma nayo idlu yala langa lo yawutala Zwide ngiyo le ndlu yalanga lelephumile uyaphuma gasa useGazamkulu labayitolo bebantu ukuthi na ukhuluma ngalabantu laba le eMozambique namhla awukhulumi ngebantu labakhashana ukhuluma ngebantu labayingadi kithi awuboni ngani wena inkosi Mswati wesibili lebuse 1840 to 1865
nakulwa indlu yasoshangane kulwa abantu babakhe mawewe banamzila wathini iMswati wathi ngeke ngihlale ngiyekele lendlu ibhidlike kanti ngiyathi phela ukuthi nginemake ubuya le kwakhipha ini ambani niyawulekelela mawewe ahlule msi kube sina sihlala phansi sibuka indzaba wakhanzekala singathi mawewe lekufanele sivele ngawuyabuza hayi msi laphuma libutho layo lekelela mawewe selihamba linabani lelibutho lelo lihamba linamaweni lotsiteni ngicela kuyawuvula indlela njengehogeni njengengwazi manje ngiyawucela enkosini yeMaswati ukuthi njengobe wahamba nangiyathandzile losuka lakithi nanguyana nasomjalo sebana lojiba sebahambile basuka lakithi ngicela nami ngimane ngisale ngiyawucelela yebo Simelane ngisale newele ngishiya ngoba nayi influencer imatiba ifana neCovid baphelile abantu asathi sibabulawa yini kanti nesisiyabuka nasemva siyikhanza indlala imile lekuthiwa nguMadlathule lelo Madlathule bekasho ukuthini bekasho ukuthi kufa imfuyo kufa inyamatane kufa konke labanye bagubha inyoka ekhathe emgodini bayikhiphe bayipheke kuze kuthiwa bogoje mdlanyoka akudlalwa nguMadlathule indlala sihambeni siyekulela leMaswati nemfundi lapho kunento labantu afike basite ngayo ngoba umfundi wabo uyasebenza uyangena madzanga ushona endla kade kusuya kuphi uyawungena atithele kuba kamagagula labaholwa ngimoyeni abawuhamba nabo babili kule muntu losilekisi asiluva lolimi lalukhuluma ngoba kusiswa sizwe lulimi lwakhe nje kepha nasithi siyamlalela siyeva ukuthi ukhulumisa kwendlovukazi ngoba unako lokuthi seyihonyiye emashwayo sengiyawuyaya kanti thina sijwayele ukuthi selishonile Maswati sengiyawulala yena uthi seyishoniye emashwayo sengiyawuyaya uyayeyeza kanti kulowa kuyeyeza kuyawuphuma ulimi lolunye loluseqeleni lekuthiwa simpembe esiyakhulunywa kunaba lesitakhuluma ngabo sithi bakaSimelane bayamthatha uba angangeni ke kulowo mlando ngoba ujulile usuhlala isikhathi esinganani bakaMagagu awusemoyeni ewele ayawubika ukuthi awulolimi asulwadi kepha nasiluva lufana nolendlovukati atawube sewuyathathwa uyaqhutshwa ife ufika indlovukati ithi impela wakethu iyo mnakethu umadama bawuhlala lela bakhona siyawuvela isikhathi la siyawuhlala khona sibahlatile sibuka ukuthi leni livele eMaswati lithi yemnguni waseGudu ibambe enhla bese wena mnguni wasebuhleni uyibambe entasi leni labantu ababeme kanje afunani bakaSimelane ngentasi bakaMdwande babe ngehla bayenkambele ebulanzini kanti nawuthi yebuka kuyentasi ukhanza kuneba kaSimelane bathi sisimile thina simile konje sisive samabona abonye lo wathi nakahamba emhlabeni umkakhe Magala besameme umfana Bhoso niyekeleni ningangitsinzi ngemlando ngoba labantu labalesikhuluma ngabo sikhuluma namhla kungumlandvo kanti bakhona bayasiva leni ngobe solo banemibuto leminyenti lengakhona ikuphenduleka ngesizathu lesinye lesithi umlando siubuka siuthi khalamisi singawulandzeleli singabuki ukuthi usho ukuthi awubeve phela nasebatibonga laba bathi bona bakantwana bathi sibonga umayo umkhatho banye wena washegudu inkomo dani leti inkomo imfuyo
tiveta ini leti ngoma imfundziso tiyenza tintombi tala tifundzisekile tintombi tala tinembatho titiphatsa kahle bathi wena wasegudu nkomo amagudu amabiyi enye yezinkomo enye ngezimbuzi lamagudu lenitsaba letinkomo letinitsaba letimbili temagudu lelengala idlela timbuti lelengala ngesekudla idlela tinkomo tani letimbuti setifuna Mnumzane nakashangile akahlatshelwa inkomo yini kushangula ukhanuka inyama hlatshelwa imbuti kanzi imbuti iphindze futhi ibe ngokonke kithi ini imbuti isho kuthini eSwatini la itolo imbuti imele ini imbuti ekhaya likhaya imbuti ngeke nabe kuyo akushiya nembuto nje sawukhuluma ngayo ngalinye ilanga sisikhuluma ngetilwane letfuywa ekhaya waka wayibona ini imbuti emgwaqweni ishayiswe imoto waka wayibona ini imbuti wela umgwaqo tiwela tonke njengetimvu tilandzelana uyathi ini ukuthi imbuti idla lonke ihlobo loliqembe lesihlahla ayikhethi uyathi ini ukuthi imbuti ngiko na uyiphekile nangafika umuntu aphakamisa lesidikiselo akabuthi sinipheke ini uva ngeliphunga ngathi imbuti ke uyathi ini ukuthi imbuti lolokwenta kuthiwe umakoti nakanembeleko akameme umntwana ammeme ngesikhumba sembuti uyayikhanza ilapha itule esihlahleni uyimbuti ethi gibele njani le mbuti lapha nawuthi uyajikijela yehlala yehla njengoba igibele uyathi ini ukuthi iyakhona imbuti kusuka kutotonge letinye ihlala lapha itule ematsheni uyathi uthi kuphela kwesilwane lesibanga umsindo singathi sikubangela ini ngiko imbuti yakhala ingathi sikhalela ini ngiko kuthiwa umuntu wesifazane nakangena ekhaya etakta umekeza hlabani imbuti leni ngoba imbuti ayathi siyikhalela ini njengoba naye nakalapha esibayeni ayamekeza akathi sikhalela ini kepha lempilo letekuyo uthi awukhona lapho kubona usinangembala nangikhalela lapha esibayeni mengikhalela nihle nihluphe kona hle nitekuto leni ngobe ngisuke ekhaya kithi konke kukuhle ngeta emtini nyalo impilo isele ngami akekho lele nitengayo ngiko kuthi umuntu wesifazane lokangena esibayeni wawumekeza nendvutsa yakhe imbuti le niyathi ini ukuthi kusona silwane lesilele kukhala kwaso kuyajuka angeke imbuti ikhale la ifuna lizinyane libinzi nje lalikhona khona yamanga umsindo la yafuna lizinyane lalikhona khona noma engabe likhashane kwani litawukufa ukuthi khona lo memetako leni ngoba umsindo okukhala kwembuti kuyevakala niyathi ini ukuthi ngisona silwane eMaswati lasina uhlaba esona nantawubika nibikele labaleni basheshe beveleni ngoba imbuti iphilisa kwemuntu thatha imbuti lelethi insikade uthi khweshise kuleli ndvu sibaya saleli insikade sibe sodwa le lethi insikade ndvu nathi betodwa ngalo tingahlangani noma ngathi ya edamu hambizele insikade ihambe tiye edamu ubuye utivalele ukhiphele ndvu ngisedamu uyivalele ukhiphele le ndvuna ngala nayiphuma nje iyangale la nenisikati khona yaphuma la yasibheka le nisikati setiyeva tivaliphunga ukuthi kuta inkunzi ke nyalo tonke tilungele ukuthi na inkunzi seyikhona nami ngifuna ukuthi angishiye kunelutho esinyeni sami silwane sadala uNkulunkulu lesehlukile ngiko asikhethi iqembe lesihlahla ngiko imbuti nayiqedza kubeka lisinyane yinikete amavikile amathathu emva kwemavikile amathathu nomqalanze umfanele ongasiwa la khaya umuntu ethi ngiphile muyisa lapha ngeke ayikhona sisu sesibuyele la besikhona khona sinye sibuyele la sihlala khona iyabuye ihlala ngempho ngiko labayitolo bebathi ukuthi angeke uthi ungiphekele inyama yembuti ube ulandze emaspice wabuye wafaka wona akusiyimbuti le imbuti yabiliswa olokumqoqa nomsoco
ngiko bayitolo bebathi ukuthi nasinamakoti losanza kubeleka unenkinga lo makoti silonza asipholi unenkinga lo makoti akaqedzi kukopha sawuthatha inyama yembuti simhlabele yona sithathe le nyama yembuti siyibilise sicala ngekhathi mathubu sibuya kulethi bizi sibuya kule nyama lebovu simhlobo umsobo simhlobo umsobo lethi gaba nalokwehlukana kwale nyama yele mbuti isho ini isho lendlela lesitabe silwa ngayo naloku lokumphethe lo makoti longafuni kumyeke leni imbuti imuthi ngangeni nami muthi imbuti ngiko konke lokusembutini siyakusebenzisa ngisho nemangcoliso embuti ayasebenta leni ngobe kukhona izinto longahambe uyothi geza emfuleni ngemangcoliso embuti tigezeke mbamba uma ngalethi ngabe ngenteni uthi esiyathi ngiphosa ngathatha imali yami ngihamba ngawushona le labe ngithi ngiyakhona ngime ngomisa imali ngathi ngingisela impi kanti nginele kuthathana amangcoliso embuti ngihamba ngalapha emfuleni ngawugeza kwagezeka lokhu labe ngithi ngiyageza inguthi imbuti ngoba wathi enye ngeyesibhuzi enye yezinkomo inkomo isho ini isho bukhosi inkomo isho ini inkomo isho sigaba ngiko itolo bongeke ube ngumnemhlambi wetinkomo netingwasi la itolo bekuthiwa ingwasi leni ngoba uhamba ohlasela wanela kubahlula laba wabuya netinkomo tabo wabuya nadula tinkomo itolo betithunjwa ngiko inkomo linguni nawuliswati nayisesibayeni iyakhuluma lenkomo leyo angeke inye bulongo lapha esibayeni ubuthathe lobulongo nangabe usaphila lempilo yayitolo uyosinza endlini kagogo bese niyaqhubeka nibanhlanhlala lakhaya ngaba kusilo likhali ngabe kude inkomo linguni kwaba nenkomo linguni yathi ukuthi ifamily unit ifamily union itawuba khona sekaphumile ke nalabanguni seside sisinemabulamani noma awubilile olibhamani ngifufuthe kanye fufuthe lo director biye ngalokho dede kuyele emva kwaloko kugqume kohlala ngalo linguni wabiya noma ngabe liyakhola ukugquma lihlale ngale lihlonipha lokusolibiyele libiyele emuva ngiko sithi singemangu sangenwa ngumoya wemuva ngiko nalabo labashayela ukuthiwa simshayela singuni uma simshayela sinzawo bathi mabili yethi inkomo yethi imbuti ngabanhle ngabaye nkosi wena ongaqhayi umuntu ngibona bakuqhayayo bathi qhenya impela laba bathi ngaba yethu thine yinhleleni sitele inkosi ingwane satela inkosi imswati satela inkosi sobhisa ngiko bathi sibonga abanhle sibonga abaye nkosi wena ongaqhayi umuntu ngibona bakuqhaya balunga labantu laba ke pasonzela kuyo utambona ukuthi akusilanga ngumhlobo swite kaya kahlonipha swite kudala bathi ngiyanga eyiba yashita amabeye ezikuthayi veta kabili nasihlatiya emlandweni inhlala ngumadlathu lekwasha emasimi ethi kuthani kwakubusa inkosi langa letikhathi le sidlanzela lo mlando le nkosi langa ibusa ngetikhathi lendlala amadlathule lapho khona kwasha ngisho emabele ethi kuthani kwesibili akadlali izwide lakathi uyaphuma uyawuhlasela uyawukhanza ngisho nemasimi athi kuthali avutha umlilo leni ngoba phela impi yayitolo nayihlasela beyiqala emasimini iye etinyangweni letilonjolo tekudla kwashiswa insimi kwashiswa inyango lenekudla ninesivele lapha ndawudlala bebabodwa labale bamba bashisa babodwa labala besebeta nempi ngemuva labashisako basho kusingabe nyathi Themba Dikiphanti khalinini ndawulwana uthini nangabe kudla sekushile lemasimini ndawudlala ngoba thi uzwide kaya yanga eyiba yeyashisa amabeye ezikutayi lo nyanga eyiba yeye kusho kuthini nakuthiwa iyanga yiba yeye kusho kuthi inkosi ikhona iyaphila leni ngoba laze lilanga labalela kusho kuthini inkosi ikhona naye iphumile siyayibona ibalele lilanga ngakithi inyanga eyiba yeye ngase kushematsi ngekuthatha kusho kuthini lokubayeka kwayeyanga iba yeye ukuthi iyaphuma imbi yawo yasheya iyawuhlaseya imbi ayikeni iyawuhlaseya ngokuthiwa ibayeye yashisa amabeye ezikuthayo
bathi sibomqhaqhamba siqhaqhambe kwamagude amabili kwashe amagude bikeyana namathi sibomqhaqhambani lesiqhaqhambe kwamagude amabili dingwazi leti bantu labathethembako bathi sine siphume nembi sayawuhlasela tindzaba temagudu letimbili lenyeti inkomo lenyeti imbuti tisale tibikelana leni ngoba lendzaba lengala ithi nami nginetithumba ngithatha ikhishwe ngibani nalele ngali yathi nami nginetithumba ngithatha ikhishwe ngibani leni ngoba laba labakhiphele idumbu laba sebalapha emfuleni bawasha ikhalitabu leni sibomqhaqhambani siqhaqhambe kule ndzaba temagudu kwasa tindzaba temagudu tibikelana siveta ini unjani kanzi umuntu wakantwana nangabe wakandwandwe umuntu lo walunga umana wetheleleki ngoba lokulunga kwakho umuntu nakata uyangako utawuthola ukuthi alibhenywa ndalufakwa ngilabantu laba banelulaka bayalufihla bavete lokulunga kakhulu naso uphila naye uyambona ukuthi lo alufakwa linyawo angeke uyithathe intombi yakandwandwe kancumalo yakamkhatho bese wena uhlala esitulweni ngeke ngabe ugiletika na uthethe kandwandwe kancumalo kamkhatho uyehle esitulweni uhlale le baphiwe khona labantu ingati yabo bathi thina sisuka kuzwide lotalwa ngilanga kanti ngalesikhathi senkosi la kwakunetimbi letaliwa waqhubeka Zwide wathi mina ngiyawudilwa kakhulu ngesilumbi sithi ngemagogetha langa ngikhuluma ngemuntu wakantwana abayi emuva abafisibo abantu labafuna ukwehlulwa yini sibo abantu labavuka kwehluleka empilweni nawuthi wakandwandwe wakancumalo wakamkhatshwa umuntu lokhona kumela simo labangeke labanye baze bakhona ukuthi mina nakatawuthi umuntu mina ngiwakandwandwe usho ukuthi ngiyakwathi mina ngingimi uthatha into from 0 ibeke 100 ngiko na uthethe intombi yakandwandwe na uyinikele esigaba sayo iyakwathi ukususa la ukhona khona ithi ngeke mina ngikukhanzela bese ngikushiyana bantu labakathi phiwophela labempilo bantu futhi laba labangathanzi ukukophatinto bantu labakwati ku-inventa into bayakwathi siqale ngabo abakuthanzi ukuthi into bayikope bathanza kuveta into leta ukuqala ngabo ingabo ubukhosi babo behluka kunalabanye kathi khona intombi takamtheni kathi khona lentombi ebengunini kathi khona intombi kuletinye TV labethi tutane kathi khona nakakhumalo lapha kumgcoyisi kepha takandwandwe tafike ehluka ngani bentsaba yalanga abanaswidi lana intombi lena uyithethe noma lijala khona alifuni kwentelwa tindvo usungasiwa kandwandwe nangabe ufuna kwentelwa tindvo ngena sikhulumba siyalima ubuya abantu baqashiwe bawuhlakuba ubuya abantu baqashiwe bawuvuna kusiwa ndwandwe lapha siyatendela tindvo lapha siyatibambela ngetandla tethu ngibona baphuma labantu labona baya empini bebangathumeli baphuma bona mathuba bayotilwela bona imbileni ngoba bathi sine siyatibambela sifuna ukuveta indvo lensha lengazange kaba khona tawuqala ngathi sitayiveta ibe khona Ndwandwe awusiyo kandwandwe nangabe utawuvula la uvale la lesive lesisikhuluma ngaso sive lesivalile la bavulile la leni leadership babuke phela ebuseni kwakho nalamuhla sithi sivese eMaswati sibangwane lokwanele sikhuluma ngayo utalwa ngilaya abantu sikhuluma ngelive nanyawo lelivalelekile nelingale sikhwahlana lesithi buqhawe balo sibuyisa enkosini Mswati utalwa ngithanzile libantu lasithi sikhuluma ngemasiko lasimeme lesithi inkosi Sobhuza lefika yasilethela amasimo langa lesolo sisime kuwo nalamuhla lena siyabuka sibuka wona sithi mayese kulahlekile ke noma Sobhuza utalwa ngubani ngiloma wandwana
bathini laba bathi sina sitawuvete into lengavami lo lokuvele ngathi ngeke ukope ngoba nakulethwe ngithi kusuka kulethwe abantu labaletha into le original silethe duplicate ngoba thina bafika babuka nemasiko nemapho bathi siyanibona Maswati sinayo inqwala yinhle sicela kunikhumbuza ukuthi ayikapheleli sicela kunilethela isitamlethela yini itawo ihluka kulena leni yathi nathi use isitamlethela yini ngiko nompethu wathi nakaphuma ameme Mswati emile ebaleni lijuma litulina bamangala ukuthi sowunani kwajika lusisi kulabo labo bathi kuta lo mbuto loyo bambuka lapha ebaleni babuka lendlela langiyo nalendlela lama movements lesici sakhe babona ukuthi nenkulumo la ishoko lomuntu lo kunento la ikhuluma ngoba sibahlala naye phasi bambuta athi wentana athi ngikhumbule ekhaya bathi ngeke asiye siyayibona lento yakho ijulile kwentekani bathi ekhaya sesikhathi semsimeni uphetha umnyaka bathini la bathi thina sibondwande sibonqumayo sibashe kudu inkomo amagudu amabiyi enye ngezinkomo enye ngezibhushi sibonga abahle sibonga abayenkosho noma caya umuntu ngibona bakucayayo sibandongo yo yaya eyiba yeshitha babe yishikutayo umkakamba kwamagudu amabiyi kwashe bagude bigeyana bathini bathi thina sinake ngoba asiketi tawuletha into lo yatiwe sithe kuyoletha into lesho ngiko bathini bona bathi inyoni indlanti siyayitika sinesizathu bona uyinaka indlanti inyoni yembiko inyoni lekhuluma ngiko bathini bona bathi igudu lasiqhamuka khona isho siqi saMoses Moses labekahamba ngani labekahamba ngemithetho labekanikete wona lawathi ukuthi umthetho waAbraham bathini bona bathi sine siyathi ngobe lokhu lesitana ko lesikulethele nini lentawo thini ngeMaswati kusasa ingacabanga ukuthi kweni ngoba kushiqilelwe nasencwadzini lengcwele ukuthi ime khona ngiko nawufuna kuyihlatiya inqwala ikhona eBhayibhelini nakuhlatiya emasiko eMaswati onke njengoba anjalo khona lapha nakuhlatiya tipho letihlonishwa aMaswati khona kulapha wathi ekungiko somhlolo wathi Maswati ngibabonile bayeta tinole tabo tifana nelishoba lemsila wenkomo tinze tinole tabo tikhasa emuva emhlanje baphethe umculo baphethe indini wathi ngiyanicela Maswati ngiyanimsa thathani umculo lo mculo eMaswati naseniwuthethe niyophila ngawo niyicaphele indini ngoba nanawunaka yona uthi khanza nihlalo phana ngiyayikhumbula inkosi yakaZulu shaka yathi naseyihamba emhlabeni ngendzaba yadingana banambopha kaSky yathi ngithengisile angeke nilibuse liyawubuswa dinyoka angeke libe kini leyoba kulaba amhlophe engabe siyabanaka yini labaprofeti besintu lesinaka siyawanaka yini lamagama labawakhuluma siyanaka yini lokwesinza kwalamagama labawakhuluma ngobe ayinkulumo kithi lamagama labawakhuluma ngobe lokulabathi asikunake nasingakunaki thina siyawuthi khanza vele sinhlanhlatheka siyawuthi khanza singena eweni siyawuthi khanza sifika lapho khona besingakafanele ukuthi ngasifika usekhona yini shuthambo lamatha lo wadiko ukuthi nokhuluma ngantwana esilungu bathi igogede bantu labati ligama nesilungu lelithi perseverance bantu labati ligama nesilungu lelithi determination
bantu labatili igama ngesilumbi lelithi a hero leni ngoba bona bathi siyayivula indlela la ingakabi khona siyayenta info leli abanye abantu afuke bayikophe kithi leni ngoba thina siyayivula indlela leyogcina siyihamba abantu bathi ukuthi singabe le ndlela yapha njongibani kanti siyathi thina siyapha njongithi niko thine siyabinza umuntu wakandonde akathi cha isingemsebenzi wakhe awusiwa kandonde nangabe uthanza ukuthi yonke into lo yentako ufune ukuthi abantu bakubone ufune ukuthi abantu bakushayele lihlombe awusiye bakandonde mbamba nangabe umndonde mbamba awuthanzi ukuthi chayise leni ngoba wena awubonga abantu labaphilako ubonga abantu labadlulile ngoba laba labaphilako bahlala njalo banebuthakathaka ngawe leni ngoba bakwethemba kanti uyayatwe inhliziyo yakho ukuthi uyasathi nesiphiwo sakho ukuthi wena uphiwe ukhona kwenta into langeke umuntu ayeni ukhona kubona into lelo omunye umuntu akeke ayibone ukhona kubona into lelo makalethwa labo labaphiwe kubona tinto bathi awukusho ukuthi uyibone ngani le ngoba kathina siyajula nasifuna kuyibona wena kube lula kuwe kuyibona leni ngoba abantu labathi ukuthi sine siphiwe ngiko bathi sine sibasegudu sibathe amagudu amabili enye ngezinkomo enye ngezimbuzi sibonga abandle sibonga abayengosho nongacayi umuntu ngibona bakuqayayo leni bathi sine sivala lo sivule la ngiko bathi wena ongacayi umuntu ngibona bakuqayayo bayakuqaya yemnguni ngoba wena awuqayi nisengibo zihamba ingalo nyawo ukuthi sibuka umsibendo nomhamba nasibona ukuthi kuyonakala lapha sihlala phansi lasiphahla sibike sihamba siyobika sihamba siyobika ukuthi sivukile sihamba siyolungisa lapha ngoba bitoko lapha umfakani bantu akaluthandi leni ngoba lidumo kumuntu wakandwandu aludi kuye luta etandleni yakhe enyawoni yakhe ngemsebenzi wakhe lomuhle umuntu wakandwandu akamementi nakade kwenta info umuntu wakandwandu wentani usukuma alungise into nakayibona yonakala leni ngoba yena uyathi ukuthi nisisekelo salento leyo nakalako lekufanele ngilungise ngiko bathi ongaqayi umuntu bantu labamqaya ngoba umswide kayanga uyanga eyiba yeyashita mabe yesikhuthayo bathini bathi mangiboni mina ngivela imfihlo yami ikulona longavela ngiko ngesilumbi the spirit of brotherhood and sisterhood is very high kulesibongo ngiko yamkhanza umuntu awakandwandwe athala umntwana asiwakamkhatho lo mntwana lo yathala umntwana asiwakanqumalo bathini sibanye thina ngeke usehlukanisa Ngehlukana ezinye bongayithi sine sibanye sibengathini siyahloniphana futhi akunenzaba ukuthi Zwide wasinaka hamba emhlabeni wasukuma zwa ngendaba washona le wasukuma soshangane washona le sine sibanye wasukuma namawewe wasiwona le sibanye thi asiyi siyatata sine futhi sihlelekile leni ngoba siyamanti zwa ngendaba kusiwaphiwa ini njengoba siyamanti namathanga kusiwaphiwa ini siyamanti ngolotsheni usiwaphiwa ini lohola bakanqumana njengoba siyamanti namawewe siyamanti inkamani uthi waphiwa ini sina asibangi into lephiwe kumnakethu leni ngoba siyathi ukuthi lele ngiphiwe kona nangaqhamuka umnakethu naloka laphiwe kona nakuhlangana la sakha singuni lesini esikuhlehletela kuhlehletela lokusho kuthini lokusho ukugicika sigicike ngani thina siyathatha thina ukuthi lenyoni indlanti ingithi leni ngoba indlanti inyoni lekhulumako ngiko thina siphinyiselwa ngayo siyathatha thina ukuthi singumnguni nje sisho ukuthini sisho ukuthi labenguni ngalesinguni sabo basiseke labenguni ngalesinguni sabo bathi khongwane ngiko kuthiwa yenyungwa uye sala yemnguni usale entase enkalaneni kontshingi ngikhumbule ukuthi nina nobabi nibenguni kulobunguni benu
ninesiphiwo leniphiwe sona antikhayisi ngaso anihambi futhi nimemetela nitshela abantu ukuthi niphiwe ini leni ngoba lesiphiwo senini sibonakala ngesento niko naninganganabe ngithi khanza nihlanu nikhanze nibambana ngabobhongwane kanzi lokubambana kwenu kwabobhongwane ulimatana yasiyasipho leniphiwe sona lekufanele ukuthi ngabe nihlangana ngaso ngobe niyiso lesenta ukuthi niqine natuwo ukuthi kunebengu baholwa bengu bahamba nemoya webungu betele utakwenda umsebenzi loshokuthini loshokutithoba emalangeni lekuyini bekungemathoba ngiyabona Singa sizono. Basinthobe.